نداء الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن نهج بنهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inkatan puji iban sanglit tuput pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat iban salam papanghu na tu Muhammad alaihi salatu wassalam, danain ahli niya iban sing kasahabatan niya, iban sinkatan imuupi sinpiang hindu niya. Adalam bihat tu mga palanggungan sin kami hapag iman, muna-muna patumtuman sin kami ingin hawabaran namu, maun papagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala, amurain dan sabab hasupaya madawhat na tuin ulong iwan rida sin Allah. Banga pabilen hambuk manusia, in hambuk muslim, kya ulungan serta kya ridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, way buli rapat in pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palom sin sulga niya. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, amaniw tiyo waktu sin kita niyo, kumawa kita niyo maniw tiyo pangadjian din naman hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hadith sin Nabi na tu pilihan alaihi salatu wassalam. Mga palanggungan sin kami hapag iman, hatihon sin kita niyo, sin pialahil kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mari pabawaw sin gumi, malano sutsi wayruun dusarusa sin kita niyo. Damikyan in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in magbalik kita niyo, in manaykod kita niyo rendi hadunya, duma mag-alup, duma maghimatungan iban Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw qiyamah, damikyan sutsi malanu wayruun day sabdusa-dusa sin kita niyo. Day nasabab yan napawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambuk sa laggu-laggu ibadat. Ibadat bang apabila nahinang sinambuok ipon, in ampunun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan pardusahan sin siya. Pardusahan dakula nakaatawakan siwi-siwi. Pardusahan nahinang sin siya hawakto nakauna atawakan habihaon. Ibadat bang apabila nahinang sinambuk ipon, magparuntungan siya di naman hadunya labi luba na adlaw akhirah. Ala wahiyat tawbah. Amunain ibadat pagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala, ibadat sa laggo matupahadarat sin siya. Bang nahinang sin ipon, siya sartaan sin ka-ikhlas niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin sambat mahinang sabab ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan sin siya. May tabaha kita niyo naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtawbat kaniya. Sabab muna-muna kya iingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kita niyo manusia bardusa, madaran magpakahinang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot sin Nabi na tu Muhammad alaihi salatu wassalam hadith niya, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Inkatan anak apu Adam, inkatan manusia khata',
madaran magpakahinang kasaan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Madaran magpakahinang dusa maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari sifat karya salising kita niyo manusia, imagpakahinang kita niyo kasaan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khayru khatta'in at-tawwabun. Insarayaw-rayaw hamanga sila magpakahinang kasaan dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. In mag-us-us sila mga taubat kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bukon din ha mga sifat sin mga sila bariman, in tahalaun niya in pagtawbat pangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. In mattan bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, idha adnaba astaghfar, in bang apabila makahinang kasaan pardusahan mag-us-us mga taubat kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan hatihon sin kita niyo mga palanggungan sin kami hapag iman. In kita niyo manusya asal si sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran niya mahamulya. Mabaya kita niyo iban sindi asal kya babangkil halom sin Quran niya mahamulya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana zaluman jahula. Sifat kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sifat bang mo kitaon bang mo dungun sifat bukun marayaw. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala sa munnal tuod in mga silayan manusya dain hama karya sali sifat sin sila zaluman jahula, halawm kaanyayahan iban halawm kaawam kajahilan. Allah subhanahu wa ta'ala na mayta bukun hisiyo bang hisiyo sa Tuhan na to Rabbul Alamin, sifat niya kita niyo halawm sin Quran, sin in kita niyo kuno manusya halawm kaanyayahan iban halawm kaawam. Di nasabab yan nasabot si mga ulama, in dua parkala ini, amuin sifat kaawam iban sifat kaanyayahan, in yarilong niya tuburan sin hinang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuburan sin hinang maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima'na in manu siya bang apabila siya makahinang dusa fa Allah, sumasaan na hasabab sin kaawam niya, atawakan hasabab sin kaanyayahan sin siya. Ay bima'na ha kaanyayahan, doon hagin hawabaran niya. Biyarin bahain tibayhuan sin mga manusya magpakahinang kasaan hasabab sin kaawam nila. Muna-muna, awam sila, wayruun panghati nila, hakapiligruhan iwan kamudaratan sin pagmaksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruah, awam sila hasiksa tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga sila bardo sa adlaw kiyama. Inhikatu, awam sila hakalagguan iban hakabasaran sin pagmaksiatan nila amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Banga pabilain manusya, tagapanghati, bukun awam, hakalagguan, iban kamudaratan sin pagmaksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, bukun siya awam, hasiksa tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw qiyamah. Damikyan, bukun siya awam, hakalagguan, iban kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tantu di tuod siya makahinang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa asawab sin kaawam, amuyat tuin na hinang tikduanan, nang darahi kanya matto papagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa sifat na sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran niya mahamulya. Amunain parkala kaanyayahan. Dain ha mga sabab, kaya hinang sinhamuk manusya sin dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sin kaanyayahan sin siya. Biyariin bahain tibayhuan sin mga manusya nagpakahinang dusa
fa Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sin kaanyayahan sin sila. In mga manusya ini bukun awam, bukun jahil, aun panghati nila. Kaya iingatan nila in kapiligruhan, kamudaratan sin pagmaksiyat fa Allah. Kaya iingatan sin sila, sin aun tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala, siksa pa mga sila nagmamaksiyat kaniya. Kaya iingatan sin sila, in kalagguan iban kabasaran sin piyagmaksiyatan nila amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa unin na hinang sabab, kaya hinang nila sin maksiyat fa Allah, laong sin mga ulama, hasabab sin kaanyayahan sin sila. Dahil hasabab yan, suway magmuhut-muhut in tiap-tiap din kato taniyo. In suway na tuubatan in dua sakit karya sa direndi hakin hawabaran sin kita niyo. Sa in pangasuwo uno baha in hikaubat sin kaanyayahan iban sin kaawam din di hakin hawabaran sin kita niyo. Siyambag sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Sabunnal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala, siya in nagpara parasul niya pilihan Muhammad alayhi salatu wassalam, arsala rasulahu bil huda, amoy nagpara ha Rasul sallallahu alayhi wasallam nagdarasin hidayat, nagdarasin pamandu din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot ni Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, in tafsiran long niya sin huda, amin hidayat pamandu, al-ilmun nafi', siya na long niya in ilmu amin nagmumfaat. Amoy nin hikaubat sin kita niyo, sin parkala kajahilan. Ay bima'na, bang apabirin hamukmano siya, aun ilmu niya, aun panghati niya, kaya iingatan niya in kalagguan, atawakan in kamudaratan sin pagmaksiyat fa Allah. Damikyan kaya iingatan niya, in kalagguan iban kabasaran sin pagmaksiyatan niya amunin Allah subhanahu wa ta'ala, inyat tumahinang tikduanan di na siya makapagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikarwa ubat, hikaubat sin parkala kaanyayahan, wa dinil haqq. In maksud long sin Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala sin dinul haqq, al-amalu salih, as-sahiha, an-nafi'a, fid dunya wal akhirah. In maksud long ni sin dinul haq, amuin hikaubat sin parkala, kaanyayahan hakin hawabaran sin kita niyo, amuna long niya in mag-ammal kita niyo sin ammal marayaw, sarta sahiha, an-nafi'a. Ammal marayaw, kimuddan, sarta nagmumfaat kato taniyo, nagdara kamumfaatan, din di naman hadunya, labi luwa na adlaw akhirah. Amuinin hikaubat, sin parkala kaawam iban kaanyayahan hakin hawabaran sin kita niyo. Amuna in pagtuntut ilmu, paghati sin ilmu, pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta pag-anggawta sin ilmu kaya pangadjian sin kita niyo. Sabab wayroon po sin ilmu, kaya ngadji mo bang apabila di mo rasya anggawtaan. Asubuhon da kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyamah. Bangin ilmu piya ngadji mo, bang mayta mo siya wayroon, yang gawtaan hakin hawabaran sin ikaw. Dinasabab yan amuyat tu in nahinang sabab, nang darahi, nang daraaki pamano siya, maghinang maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab sin kaanyayahan iwan sin kaawam din doon kaniya. Din hasabab yan napawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat pagtawbat, pangayo kaampunan iwan kamaapan, hapardusahan sin kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Din ha mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin dalil sa laggu hakapawajib sin pagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala.
Dalil sa laggo-laggo sinin Allah subhanahu wa ta'ala nang daaki kato tanyo matto papagtawbat kaniya. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Iban pagtawbat kamulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo kamu kaampunan kamaapan hapardusahan niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun, ya kamu mga tao parat saya, ya kamu mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangta kita unin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala intiyawag din di mga bariman. Mga bariman intiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima na makawa ta pangadjian ha ayat ini. Minsanin bariman dia akdasin Allah subhanahu wa ta'ala magtawbat. Ang pakiaiingatan sin kita niyo in mga bariman in sila ini nag-iibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa may ta sila masidia aksin Allah subhanahu wa ta'ala magtawbat. Sabab minsan biyari inin kusog sin pag-iman sin hambuk manusya. Aun da waktu makahinang da siya dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Banga pabilin bariman magpakahinang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyariin nabaha banga pabila wayrin doonin pag-iman kaniya. Mas maluhay, mas magaan kaniya in huminang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala at atkala wayrin doonin pag-iman kaniya. La'allakum tuflihun sugpat sin ayat. Kaluramayan kamu magparuntungan. Ay bima'nain pagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sabab magparuntunganin ipon di naman hadunya labi luwa na haadlaw akhirah. Dahin pa mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ya kamu mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isabtiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila bariman. Sabab in mga sila bariman amurain makakaus sumambag sin panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin panawag-tawag kanila mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallah. Pagtawbat kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana pangayuin niyo kaampunan kamaapan in pardusahan niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatan nasuha, sin pagtaubat mattan, sin pagtaubat sabunnal, sin pagtaubat amuin ikhlas, in mukarna mo nagtaubat, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod din ha mga tafsiran sin mga ulama, tungod pa na maksud sin taubatan nasuha, amuin taubat sabunnal. Kuno mo maiyan in pagtaubat yaon taubat sabunnal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot hi Imam Al-Thawri iban singkebanan din ng mga ulama in maksud long niya sin taubatan nasuha an yatuba al-abd thumma la ya'uda fihi. Siya na long niya in magtaubat long niyan hambuk ipon hapardusahan sin siya thumma la ya'uda fihi. Sarta di na siya magbalik atawa kandi niya nabalikan in pardusahan na hinang sin siya. Ay bima'nin manu siya ba nga pabila nagtaubat, amin taubat mattan fa Allah, suway di niya na balikan in pardusahan na hinang sinsiha waktu na kauna. Damikyan din ang mga tafsiran si mga ulama, benakan Imam Ibn Hatim, in pagbahasahon long niya at taubatan nasuh, an tubghida dhanba kama ahbabtahu, wa tastaghfira minhu idha dhakartahu. In maksud long niya sin taubatan nasuha, amin taubat sabunnal fa Allah subhanahu wa ta'ala, an tubghida dhanba, amuin dumugal kaw hadusa na hinang sin ikaw hawakto na kauna, kama ahbabtahu, biya sin lasa mo kaniya hawakto mo paghinangon pa siya. Bang biyariin in sub mo, in lasa mo maghinang dusa hawak to na kauna, suway hawak to biha un nagtawbat na ka fa Allah, mapinda na in lasa mo yato in sub mo matto padugal iban bungsi mo
hadusa magkahinang sin ikaw hawakto na kauna. Wa tastaghfira minhu idza dzakartahu, sarta mangayo kaw kaampunan, mag-istighfar kaw fa Allah subhanahu wa ta'ala sa kahawa katumtuman mo in mga dusa nagkahinang mo. In mattan pagtawbat long si Imam Ibn Hatim, bang apabila katumtuman mo in mga dusa nagkahinang mo hawakto na kauna, mag-us-us ko mangayo tawbat, mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala al-ulama, at-tawbat an-nasuh huwa an yuqli'a 'ani adh-dhanb fil hadir wa yandima 'ala ma salafa minhu fil madi wa ya'zimu 'ala alla yaf'alu fil mustaqbal. Dinasabab yan long nasabot sing kamatauran din ha mga ulama, in maksud long niya sin tawbatan nasuh huwa an yuqli'a 'ani adh-dhanbi fil hadir. Siya na long niya in umukat kaw atawakan manaykod kaw sa roon doon hadusayan. Ay bimakna bang apabila ko nagtawbat na fa Allah subhanahu wa ta'ala, di man jari lang magtawbat na kuwihaon kinsum ko na hundunganin hinang amin piyagtawbatan mo. La, imaksud bang apabila ko nagtawbat hawak tuwihaon, suway sa roon doon hawak to yan, taykuran mo na, umukat na kaw haparkala dusayan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayandama ala ma salafa minhu fil madi, sarta pagsusunan mo na in mga nagkahinang mo hawak to na kauna. In mattan nagtawbat, in katan sin mga dusa na hinang ni hawak to na kauna pagsusunan niya katan. Wa ya'zimu ala alla yaf'alu fil mustaqbal, sarta pakawguton niya halom sin bigi jantung sin siya, hindi niya natuod hinangon in mga dusayat to hasusungon. Ay bimakna bang apabila taykuran mo na, wayroon na balikan. In mattan nagtawbat, bangko nagtawbat na fa Allah subhanahu wa ta'ala, di mo na balikan in mga pardusahan nagkahinang sin ikaw hawak to na kauna. Damit yan mga jamaa, mga palanggungan sin kami ha pag-iman. In parkala pagtawbat, suwayre sabsiya, magad doon hasara bitikan, amuin hindu kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun day sabden ha mga syarat, requirements sambat sin bahasa, asupaya tay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawbat sinambok ipon. Muna rin ha mga syarat, hikatay ma sin pagtawbat sinambok ipon, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Amunain mag-ikhlas kaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna, in pagtawbat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, suway sa ikhlas. Suway in mukarna mo ang kanakaw nagtawbat, asawab sin, lasa mo fa Allah, iwan buka mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon hasawab sin kya lugusan kaw, atawakan aong kya bubukaan mo ang kanakaw nagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. In mattan nagtawbat, suway yaunin ka ikhlas. Ay bimakna mukarna niya, akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dumihil kita man tiyo mithalan, then ha mga pagtawbat amin way rin doon ka ikhlas. Aun yan din ha mga manusya makatali, makapikil. Mga manusya amin yan unta, bangman sila ampunon, sin Allah subhanahu wa ta'ala sa hidayatan paran mabuntul. Amin mga manusya na adik na hapag usalan sin drugs. Aun waktu makatali siya, magtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon in maksud niya karna sin Allah. Sa sumagawa in maksud niya, sabab sin mabuka siya arakala majil siya, masaggaw siya, atawakan mapatay siya, asabo siya naghihinang sin maksiyat yaon. Nalong niya, magtawbat na ako fa Allah subhanahu wa ta'ala. Arakala bang di pa ako magtawbat, apardusahan ko ini, amo na mahinang sabab majila ko, masaggaw ako, atawakan uno-uno na jumato. In pagtawbat ya tubukon ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway in pagtawbat aun ka ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dain pa ha mga mithalan. Aun din ha mga manusya in makapikil magtawbat, mga manusya mataki maghinang simparkala zina. Iyanun ta aun hamuk manusya nakatali magtawbat fa Allah. Sa asuwon ta ba unim maksud niya may ta siya nagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasayo siya sa wablong niya,
aun hambuk sakit mga pabila in sakit ya makawa mo siya ron haparkala pagzina. Amin sakit masyhur kay ingatan sing kamataoran sakit AIDS atau kan HIV. Naam, nakapikil siya, nakatali siya magtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin mabuga siya kudanan sin sakit yaon. Bukunin mo karna niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari na sabihan, makawa mo pangadjian, bukun mattan in pagmabuka niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. In panay kurisin kita niyo, hapardusahan, suway hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakarna sin lasatakan niya, iwan hakarna sin buga ta, fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din ang mga syarat, ikatayma sin pagtawbat sin ipon, al-ikla'u anil dhamb, amuin umukat kaw, atawakan mag-us-us kaw tumaykod, din haparkala dusa. Ayaw mo na tahalaa, in pagtaykod mo hapardusahan yan mapuas ko nagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimaana ba nga pabila ko nagtawbat suway mag-us-us ko taykuran mo mga parkala dusa nagkahinang mo hawakto na kauna. Damikyan ayaw mo na hipanuy-suy in mga dusa mo hawakto kaw nakahinang dusa hawakto na kauna. Sabab aw niyan din ang mga manusya kababantukan kanila in hipanuy-suy nila pa impardusahan nila hawakto na kauna. Kaununuhan ka mo yan, maksiyat magkahinang ko wakto na kauna. Day para nagtawbat na wako ni Allah Ta'ala, bang bukon, di say niya kuliyuhan. Ay bima na mga manusya, yampun na ngayon nakaampunan fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa masi-masi nila pa piyang story. Masi-masi nila pa pianonoy suy. In pardusahan nila fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, makawa mo rin doon in pagtawbat niya bukon mattan fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In mattan, pagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala, mapuas mo tiyay kuran, in pardusahan nagkahinang sin ikaw, di mo na hipanuy-suy, hitapok mo na siya ito sa imparkala ito kaayban sin, ginhawabaran mo. Damikyan din ha mga syarat hikatayma, sin pagtawbat sin ambuk ipon, annadamu ala irtikabid dhamb. Amo na in parkala pagsusun, mga pardusahan nagkahinang sin ikaw wakto na kauna. Suway ko makananam guilt sambat simbasa. Pagsusundoon haginhawabaran mo. Maita ko baha na hinang imaparkala yato. Uno baha inahinang sabab. Kaya hinang ko si mga parkala do sa wakto na kauna. Suway mo paaununin pagsusundin nun haginhawabaran mo. Sabab aw mga mano siya nagtawbat, wayroon na nakananam atawakan wayroon na nagsusunahin ang sinsiya. Imatan bar iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila siya nakahinang dusa fa Allah ta'ala, in magsusun siya ha mga dusa nagkahinang sin siya wakto na kauna. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an nadamu tawbah. In pagsusun in yan din ha mga pagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Din ha mga syarat ikatayma sin pagtawbat sinambuk ipon. Al-azamul jazim ala hujranidh dhanb. Suway yaon din doon in kagawgot habigi jantong sinsiya doon hapagtaykod hapardusahan. Ay bimaana bang apabila ko nagtawbat na fa Allah subhanahu wa ta'ala, suway mo pagawgoton haginhawa habigi jantong sin ikaw, sindi na tuod ko magbalik pakakahinang yaon. Sindi mo na tuod balikan indo sa nagkahinang muhawak to na kauna. Sabab aun din ha mga manusya nagtawbat na fa Allah Ta'ala sa sumagawa in niyat nila aun daw wakto mukadlaw hinangon ko ra magbalikin dusay ni. Inyat to pangilahan sin bukon mattanin pagtawbat niya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In mattan pagtawbat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagawguton niya habigi jantong sinsiya, sindi niya na tuod balikan in kakahinang niya hawak to na kauna. Damikyan din ha mga syarat ikatayma sin pagtawbat sin ambuk ipon. Inyari din ang mga syarat, amin khas, tartanto siya, pamanga dusa, biya na sin nakapanakaw kaw, atawakan nakapanganyaya, atawakan nakapanglampas kaw tayo manghud mo. Irja'ul hukuk ila ashabiha. Amuin hihuli mo, atawakan hibalik mo in kapatut, sintay manghud mo. Doon nakawa mo in alta niya, nakawa mo in pag-usahan niya, nakawa mo in sin niya, in bayin niya, in sasakatan niya, uno-uno na tibayhuan, amin magkakawa sin tao. Banga pabila ko nagtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala, suway mo ito hibalik, patagkapatut ka niya.
Banga pabila napinda na kiarakang muna yung mga panyap pang sa panton cellphone, kiarakang muna siya. Insin kya pami kay mo. Hapanyap nabiyaon bakas tiyakawan mo, bakas yan yaya mo tay manghud mo, suway mo siya ihuli. Magkumatan na nagtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga pabila, wayroon na tuod, pila tahon na, in limaway, nalawa na in mga, mga alta na takaw mo yato, hiwalik mo na siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga pabila, yan pa rin doon kay mo, in mga alta, nagkakawa mo, nagkatakaw mo, nagkaanyaya mo, mapatut in suway mo siya huliun, matupa tagmustahak tagkapatut kaniya. Damikyan kahinapusan din ang mga syarat, hikatayma sin pagtawbat sin hamuk ipon, idrakul waqt al-makhsus li qabulit tawbah. Siya nalong niya in pasartaon mo doon hawak tu tartantu amin tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawbat. Sabab aun waktu di na tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawbat sin hamuk ipon. Hambuk din ha mga waktu yatto bang apabila lumahil na in hambuok din ha mga salaggo-laggo alamat sin kiyama. Bang apabila gumawa na yung suga hasadlupan, in pagtawbat di na tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to alamat sa laggo-laggo sin kiyama. Bang apabila limahil na yung parkala, hambuok din ha mga salaggo-laggo alamat sin kiyama, di na tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawbat sin amuk ipon. Di na sabab yan hawayroon pajima to in parkala yato, pag-us-us na kau pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din ha mga waktu di na tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawbat sinambuk ipon bang apabila yan na siya pagbasaw nadya sakaratul maut. Amin sung na siya mapatay, sung na mugto in napasin siya bang apabila yan pa siya nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala di na tayo maun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa hawakto yan pa in napas mo halom sin baran mo. Yan pinyawalihan mo halom simbaran mo, makulasog pa yung pamaranan mo pag us-us na ko pagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na ko tumagad, amin mabot pa waktu, di na tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawbat. Hatihon sin kita niyo in Fir'aun, alayhi minallahi ma yastahiq. In siya nakapagtawbat siya fa Allah subhanahu wa ta'ala, sa sumagawa in pagtawbat niya, suway na yaon din doon in napas niya hagunggungan niya. Ang panasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabunal to rin Allah subhanahu wa ta'ala, tay maun niya in pagtawbat sinamuk ipon, malam yughargir. Ha, bang man, wayroon pa siya, amin miyabot maun panadya, amin yughargir, amin din doon in napas niya, ha, doon ha, gunggungan sin siya. Na in Fir'aun alayhi minallahi ma yastahiq, in kiaunan niya nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, innapas niya rin doon na hagunggungan sin siya. Di na sabab yan, wayroon na tiyima kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawbat sin siya. Laong si mga ulama, bang apabila nagtawbat in Fir'aun, hawak to innapas niya, yaong pahagin hawabaran niya, inyawalihan niya, yaong pahagin hawabaran sin siya, tantu-tantu ampunon da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan biyari inindukal sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila nangayo kaampunan, inhambuk ipon niya tanto-tanto, ampunon da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dinasawab yan, alhamdulillah, kaya hatihan na sin kita no indin mga syarat, hikatayma sin pagtawbat sin kita niyo. Dinasawab yan, suway maagad in kata nagkasabot yato bang apabila kita mawaya matayma sin Allah ta'ala in pagtawbat sin tiap-tiap din katutan niyo. Damikyan mga palanggungan sin kami hapag iman. Suway pakauguton sin kita niyo habigi jantung sin kita niyo. Paaunon na to in hangad hulat. Paaunon na to in marayaw paghuna-huna fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko magtali sin mataod na in pardusahan na hinang sin ikaw. Lo mo bardusa sa ini ako. Di na sa ini ako ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko magtali si mga parkala bihat to. Sabab nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hafarman niya. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Pamungan ya Muhammad, pamanga sila ipon ko, amin nagmasalud, yan nila in ginhawabaran sin sila, ay bimana nagmaksiyat marika ko fa Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Ayaw malawa in hangad hulat sin kamu harahmat ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana ayaw kamu magtali, di na kamu ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala sangat mga ngampun, misan biyari inin taud sin dusa sin kita niyo. La taqnatu min rahmatillah. Ayaw malawa in hangad hulat niyo, paulong rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sabunnal turin Allah subhanahu wa ta'ala, ampunon niya in katan pardusahan sin ipon niya, habang man nagtawbat tuod kanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sabunnal turin Allah subhanahu wa ta'ala, sangat mga ngampun iwan sangat bain ulungon ha mga ipon niya. Damikyan din ang mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillahu ghafurar rahima. Iban hisyusyo din ang mga manusya din ang mga ipon sin Allah, inhimi ng kasaan dusa fa Allah, aw yadhlim nafsa atawa kanyan niya in ginhawabaran sin siya, thumma yastaghfirillah, ampasya na ngayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, yajidillaha ghafurar rahima. Hipagbaknin Allah subhanahu wa ta'ala, sangat mga ngampun, sangat bain ulungon ha mga ipon niya. Amo pakain kita niyo, asal na nagiiman fa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ampunon. Walau pun in kafir, in tao nagkukufur, nagsishirik fa Allah subhanahu wa ta'ala, ampunon dasin Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila nangayo kaampunan kanya. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul lilladhina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Pamungan niya Muhammad, pamanga sila nagkukufur, nagsishirik fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila hundungan nila sadya in parkala kakahinang sin sila, ay bimana hundungan nila na in pagkufur, pagshirik nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta tumayma na sila sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, yughfar lahum ma qad salaf. Ampunun kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, in katan pardusahan sin sila katan nakalabay. Ay bimana bukun sadya pardusahan amin syirik iban sin kakufur, in katan sin pardusahan nahinang sin sila hawakto nakauna, ampunun niya to kanila katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari din ha mga manus ya nagkukufur fa Allah subhanahu wa ta'ala, biyariin na baha in mga manusya, biyariin na baha in mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, biyariin na baha in kita niyo asal simisinop in pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ampunon. Hambuok din piya ngayo kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin mangayo kita niyo kaampunan kanya. Mangayo sadya kita niyo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ampunon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagbak na to in ulong iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo, sarta insya Allah subhanahu wa ta'ala, ipagbak na to in tungbas sa laggo di naman hadunya, labi luba na haadlaw kiyama. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, patubtubun sin kami pangadjian hawak to ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول